M23 ihakoreye operation y'iminota 30, ni operation yatangiye saa 7 n'iminota 45 irangira saa 8 n'iminota 15 M23 aho yatatse ibirindiro by'abacancuro ndetse n'ingabo za Tanzania zamaze kugera muri iriya axe ya Makobora. Ntabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure Nyerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano nazindutse mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 15/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Operation zo zirakomeje kandi zirakomeye nkuko atugeraho abigaragaza, ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko igisirikare cya Tanzania cyamaze tayari kwijandika mu mirwano ikomeye iri guza M23 ndetse n'igisirikare cya leta. Zose rero nibikomeje kugenda biba mu gihe ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Binyuze ku rubuga rwa X, Laurence Kanyuka muvugizi wa Alliance Fleuve Congo yongeye kugaragaza ibyabaye, agaragaza ibibereye ndetse n'ibiri kugenda bigaragara muri Side Kivu, aho yagaragaje ko ibintu bitoroshye. Mbere ko turi buze kwinjira mu makuru, Laurence Kanyuka yagize ati birihutirwa ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kutubahiriza amategeko yo guhagarika imirwano kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14/0/2026 ku isa ya saa 8:20 z'umugoroba. Indege zitagira abapilote z'ingabo z'ubutegetsi zateye igisasu ku cyambu cya Karundo muri Uvira, byangiza ibintu byinshi ndetse binahitana ubuzima bw'abantu mu rwego rwo gusubiza ibi bikorwa za AFC. Ni mu gihe kandi ndakava muri Fardc yambwuti oya ubwo bwato twarashe n'ubwari buzanye intwaro ntabwo ari ubwato bwa gisivili, ni minisio bwakoraga muri logistique. Twari dufite amakuru ko bugiye kongera ibikoresho M23 ikoresha babijyana mu bindi bice kugira barase karemi bakomeza ibaraka. Niyo mpamvu twahisemo kwarasa. Kuri ubu dukomeje akazi, dukomeje ibikorwa byacu, ntabwo tuzigera turekeraho. Twe dukomeje akazi kuko ibyo turimo turabizi kandi tuzi impamvu tubikora. Nuko rero batangaje abo muri M23, ni mu gihe kandi mujyane makuru akomeje kugenda agaragaza ibiri kubera tobwe. Aha ni ibijyanye rero ndaho n'ihungabana ry'umutekano. Amakuru dufite aragaragaza ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa bibangamiye ituze rya rubanda ndetse no kwishyira ukwizana kw'abasivili nkuko bari gukurikirana iby'amakuru babigaragaza. Amakuru aragira ati mu nama n'itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa bya AFC M23, abayobozi b'inama njyanama y'akarere ka Kivu y'Amajyepfo bagije ubutumwa bukomeye ku baturage ba Uvira na Intobwe na Fizi. Basabye ko amakimbirane ahagarara, hakaba kwitandukanya kwa Politique kaba rero bigaragara ko bigomba gukorwa n'abari mu mitwe yitwaje intwaro, bagashyira hasi intwaro bakinjira mu bikorwa zo kubungabunga amahoro ndetse no guharanira ituze rya rubanda. Bironi ibiri kwa mu gihe andi makuru akomeye ari kutugeraho agaragaza deployment ikomeye iri gukorwa na Fardc ndetse na Fdnb mu bice bya Fizi, ndetse bikagaragaza ko biteguye kurwana kandi biteguye gukomeza operation za gisirikare. Zose rero biri kugenda mu gihe abaturage bo basanga amahoro ari yekenewe kugira ngo ubuzima bwongere bukomeze nkuko bamaze iminsi babigaragaza kandi babivuga. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kuri operation za gisirikare zikomeye ziri kugenda zerekeza mu bice zo muri Warikare, aho bitangazwa ndetse bikanagaragazwa ko M23 iri kongera abarwanyi benshi mu bice bya Warikare. Ni mu gihe rero Demiape bamaze gutangaza amakuru agira uti dufite amakuru ko M23 irashaka bikomeye kwigarura ibindi bice muri territoire ya Warikare, ariko natwe twabimenye kugiye dukomeje operation turagarara mu bice byose nta gishobora guhungabanya umutekano mu bice tugenzura. Nuko bo babivuga. Ni mu gihe ariko kandi ku yindi page ikomeye
bagira bati mu Minembwe mu gitondo saa 2 za mu gitondo humvikanye amasaso mu nkambi ya Fardc na Wazalendo iherereye kwa Murima no kuri Puezero radio Umurage ivugana n'abari hafi yayo mu nkambi. Batubwiye ko ayo masasa akekwa ko yaturutse ku bikorwa byo gusukura intwaro. Nta mirwano yabaye muri aka gace ka Minembwe uretse drone ikomeje kuzenguruka mu kirere muri iki gitondo. Ni mu gerero ibi bitangazwa mu gihe amakuru avuga ko Frdc ishobora kuza kwibasira cyane icyambu cya Karundu. Bijyanye n'amakuru Frdc ifite agaragaza ko ahangaha hagiye gutegurirwa ibijyanye no kugaba ibitero mu bindi bice. Ni mu gerero undercover zwagazi ku mirongo y'imbere y'urugamba tubwira uti dufite amakuru ko M23 iri kurunda ibikoresho byinshi mu mato kugira ngo ikomeze operasiyo zayo ziyerekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko Ibaraka ndetse na Mboko. Barashaka kuhongera imbaraga ariko natwe twabimenye ntabwo turi buborohereye, turarasa ibyo byose yaba ubwato turaburasa yaba ndetse n'ibikoresho bajyana. Undercover safari akaba rero akomeje kugenda tugaragariza amafoto ndetse n'amashusho agaragaza ibiri kugenda bibera mu safari ziyerekeza M23 mu bice bitandukanye, aho ro bigaragara ko M23 yo ikomeje akazi gakomeye. Ni mu gihe kandi roko informa atubwira ko aba BDF ndetse na Fdnb n'abafatanya bikorwa n'ubundi kuko nakubwira yuko maginga ya nyuma yaho ingabo za BDF na Fdnb birukanye M23 muri biriya bice ikaza kubigarandura. Biza gusa nkaho bavuga ko BDF bashobora kuba bagambanirwa na Fardc. Nakubwira yuko imikoranire nayo ikomeje kugenda iba mibi cyane bitewe n'uko bavuga ko Fardc igambanira BDF na Fdnb. Navuga yuko magingo barimo bari gukomeza kugenda rero urugamba ubona yuko bikomeje kugenda bibateza umwiryane ukomeye cyane muri bino bice n'ubundi biherereye n'imirwano ikaze hano za Swima na Munene. Ubwo iyo uri kuva Swima n'ubundi turi kuvuga uri kuva mu mujyi wa Baraka n'ubundi uhita urimo ugeze za Munene uhita usa nk'ubanza hano Swima uzamuka ujya Munene. Ni imirwano ikomeje kugenda ibera kuko n'ubundi M23 turi ku misozi ya Pemba kuko n'ubundi barashaka kubasubiza inyuma bitewe n'uko bashaka gufata izo point strategique nziza cyane yo muri utu duce kugira ngo base nk'abagira ubugenzuzi bwihariye bukomeye kuri iki kiyaga cya Tanganyika kugira ngo n'ubundi action bashaka gufata ya Tanganyika Baraka bayikuremo ku rwego rwo hejuru. Urabona ko magingo aya ngaya n'ubundi imirwano ikomeje kurimbanya ku rwego rwo hejuru. Si ibi gusa, nakubwira ko wigiyeho gatoya haruguru n'ubundi ni haruguru ya Makobora ubwo ni zone Uvira. Yego. Nakubwira ko twari turi muri zone ya Fizi kuko Makobora ya kabiri iri muri teritwari ya Fizi. Nakubwira ko nyine muri zone ya Uvira Makobora ya mbere naho habyukiye ibitero bituruka muri bino bice bya Tanganyika. Tanganyika yabizi ko ifunze ariko havamo ibitero bizamuka byerekeza za Kigongo kugira ngo barebe buryo ki bakwirukana M23 mu mujyi wa Uvira kuko n'ubundi bari gushaka uburyo bakomeza kugaba ibitero. Bamwe baturuka mu misozi yo haruguru ya Uvira, abandi baturuka hano n'ubundi hafi na za Makobora ya kabiri n'azamuka za Kigongo kugira ngo barebere hamwe buryo ki bahuriza hamwe. Ariko imirwano n'ubu ngubu iracyaribanije. Gusa iyi ngiyi mirwano iyo muri bice byose Uvira nta bikanganye cyane. Imirwano ikomeye ni iri kubera hano mu bice bya Swima na Munini bitewe n'uko bashaka kuba bafata tuno dusozi twa Pemba dusa naho tubangamiye ACTU ndetse n'igisirikare cyose muri rusange bitewe n'uko tuno dusozi aho turi noneho bafunze inzira. Nakubwira yuko izi nzira zasaga naho zifite icyo zivuze nyuma y'aho bamaze gufata tuno duce duhambaye nyine turi mu misozi
bagafataho n'uduce dukeya twahanga ku misozi urabona yuko bahise basa nk'aho bafunga inzira iva n'ubundi mu minembwe yabacishaga kuri ino misozi nyine turi kuvuga muri bya bitero by'indege urumva ko babangamiye bikomeye cyane ibitero by'indege byerekezaga muri bino bice n'ubundi byo mu minembwe urumva ko n'ubundi bashaka ko habakura kugira ngo babone uburyo indege zongera kubona aho zizajya zinyura bitewe n'uburyo bashaka nyine ko bakoresha ibitero by'indege kuko bavuga ko aribyo bigira icyo bibafasha magingo rero urabona ko bikomeje kugorana cyane muri ibi bice kandi nakubwira yuko magingo aya nyuma y'uko bohereje abasirikare aba FDNB muri biriya bice by'ikareni nakubwira ko umutekano ubu uri gucunga n'ubundi n'abasirikare ba FDNB ubona ko batakarije icyizere aba Fardc ndetse n'abaverende muri uriya mujyi wa Karundo bitewe n'uko bari kuvuga byinshi ko M23 yaba yahigiye mu ibanga rikomeye. hahise hakorwa iki? nakubwira ko hahise hakorwa ko FDNB ariyo ihita ifata ubugenzuzi bwose haba ku bibuga by'indege niyo bari gukora control ndetse n'umutekano usanzwe nakubwira yuko ubu magingo aya bashyizeho amasaha yo kuba hatagikorwa ibikorwa ni isaha ya saa 12 z'umugoroba nta muntu wemerewe gucaracara ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi urabona ko bari kwashyira ubwirinzi bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. yego mu gihe ibi byose bari kubikora n'ubundi abazarende bo mu bwoko bw'ababende bakomeje kwamagana ibikorwa biri kubera muri ibi bice nakuko cyane cyane nko muri teritwari ya Fizi. ibikorwa biri gukorwa nande ni bande bari kubikora? ni ibikorwa n'ubundi biri kongera ingabo muri ibi bice zikaza n'ubundi batitaye kuki batageze gute bitewe n'amakamyo bagenda bafata bitewe n'uburyo imikoreshereze y'ubu butaka bwa Kongo aho n'ubundi abayobozi bakomeje kugenda bavumbura bimwe mu mamodoka abatunda amabuye y'agaciro ku bigendanye n'itanganyika bakaba bijya kuyifunga yari yamaze kubona ko bari barimo baroba ibyo bari kuroba ntaho biri kujya abo bafata umwanzuro ukomeye kuba bayifunga kugira ngo barebe buryo ki barebe uko gahunda zifashe ubona yuko abayobozi bo mu bwoko bw'ababende bari basa nk'aho bamaze kwisobanukirwa ubona yuko nabo bari kotsa igitutu cyane ku rwego rwo hejuru ndetse ukabona ko babimye ijambo mu bikorwa byose biri kubera muri ibi bice ariko nabo urabona yuko basa nk'aho bashaka gutegeka ibihuriro by'aba-Fardc ndetse n'abo basirikare bakomeje kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba kuko magingo aya abari gutegura amaoperasiyo ni TBDF na FDNB muri ibi bice n'ubundi bya teritwari ya Fizi. nakubwira yuko mu mujyi wa Karenyi ho umutekano wose wahawe aba FDNB haba ku kibuga cy'indege ndetse n'umutekano muri rusange mu bice bigiye bitandukanye. kugeza ubu kuba abarundi bakomeje kugenda bongerwa ku rugamba bwana Safari mu makuru mufite ndetse n'ibyo mubona haba wenda hari itandukaniro rihari ry'ibyakozwe mbere bishobora gutanga icyizere bikavuga ko iyi deployment nshya ya FDNB bishobora kuba yatuma urugamba rwongera kurwanwa Fardc kisubiza ibice yambuwe? ntabwo bishoboka cyane kubera yuko urumva nimba hajemo ereri ikomeye yo kuba harimo kutumvikana kudahuza haba ku ruhande rw'ubundi rw'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa b'abaverendo ndetse n'abamayimayi nakubwira ko hari abamayimayi bo muri teritwari ya Fizi bahise bafata iya mbere yo kwiyunga kuri 23 nakubwiye ino mayimayi zuru yo muri Karemi ikomeje kwaka igitutu ikomeje gukora udutende dutandukanye muri ibi bice bya Katanga ubona yuko n'ubundi bisa nk'aho bitari buze kuborohera kuko abaturage bamaze kuvumbura umugambi ndetse n'ikihishe inyuma ku ngabo z'aba FDNB muri ibi bice urumva ko n'ubundi bafite ikibazo y'uko nyuma y'aho n'ubundi kuri uku gushwana bafashe imodoka z'amabuye y'agaciro yambukiraga n'ubundi kuri iki kiyaga cya Baraka
ubwo bakayafata n'ubundi amanutse za bibogobogo abazende bakaza kuyafata bikitirirwa ba 23 abazende nyuma yo kuvumbura ibanga rikomeye ry'ibigwa by'abasirikare b'Abarundi bakomeza kuba muri ibi bice hatangiye kuzamo ikintu bita urwikekwe rukomeye ubona yuko bitari buze kuborohera kuko noneho nakwaguhuza guce bayoyoka nyuma yuko kuyoyotsa ubwahita hakurikiraho iki bitero operasiyo zirahagarara operasiyo n'ubundi zirakomeje ariko urumva ko operasiyo sinzi mushobora kuza kumva bamwe mu bafatanyabikorwa uretse ko batabitangaza bari kuvuga ko harimo akagambane rero bita ko ari akagambane ni uko bamwe mu bazarendo nabo bari kugenda bakubita cyane abasirikare b'aba Fdnb ndetse ukabona yuko nakubwiye ko abazarendo nyuma yo kwisuranamo bakaba baratandukanye batagihuje ubumwe abazarendo bo mu bwoko bw'abafurere ntabwo bari kumva ubumwe n'abazarendo bo mu bwoko bw'ababende urumva ko ni ikibazo gikomeye ndetse ukaba ubona ko urugamba rugiye korohera mu 23 niko nabivuga bitewe n'uburyo ndi kureba uko gahunda zimeze bitewe kuko buri ku bafure bahanganye nabyo nta n'imwe ihuje umugambi kugeza amagingo ye. Ku bijyanye n'ibiri kubera iwarikare bwana Safari hari amakuru waba wabashije kuronka ko naho bivugwa ko urugamba rutoroshye ndetse amakuru atatu yabikomeje gukataza nakubwiye yuko amagingo ya warikare yasa nkaho iri mu biganza by'amaboko y'aho bitewe n'uburyo bukomeye bakoresheje ku musaza waturutse mu rucuro yego nyuma yaho basomye ububiko bwabo bw'intwaro za drone zaje kurasa ku musozi wa neza wa Muhaya yego ibi ngibi byahise bituma makumyabiri tugira umujinya ako kanya tufata umusozi wa Fatuwa na Mukumbirwa na Nyendira na Kibambo uri kumva yego iyi ni plan stratégique yo kuba 23 byasonye ibintu byose byari muri warikare kuko amagingo yanakubwira yuko imirwano ikomeye ubona yuko Fardc ndetse n'abayifideli bari kwirukanka kimwe n'amaguru barahunga berekeza he bari guhunga n'ubundi berekeza mu mashyamba aho bivugwa ko bashaka kwerekeza za Rubumbashi kuko magingo ya Politique isangane nari nkubeshe cyane barahunga basa nk'aberekeza Kisangani kuko niho hari ububiko bw'intwaro zisa nkaho zikomeye kuko naho indege za drone ziri guturuka yego urumva rero nyuma y'aho bababarije 23 umugwi utwika intwaro zabo zari ziri muri aka gasozi ka Buhaya bavuye tutese ikora deployment yaba ku basirikare ndetse n'intwaro bava mu ruciro n'ubundi ku mutekano mu barenze umutekano n'iki bahita baza ako kanya leta yafatiye imisozi ivugiye gufata imisozi ine ifite ikivuze muri aka gace ntugare gutsinda kuko ino misozi utarifite n'ubundi kuko kuyifata nuko babirukanyeho n'ubundi bari bafite umusozi umwe waduhare gusa ino misozi yose yabaye uwafatwa Bukimbirwa na Nyendira na Kibambo byose yari mu biganza by'ubuyobozi bwa Fardc ndetse n'aba FDLR urumva rero ko byahise bisa byiborohera ku rwego rwo hejuru akuba na Jingaya nta muntu watinya kuvuga ko warikare iri mu biganza by'amazi bitewe n'izi pre strategie yamaze gushyira mu biganza kuko ntabwo waba ufite warikare udafite izi pre strategique yego nicyo kintu nakubwira ndetse gihambaye muri aka gace ka warikare kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza byo bihagaze gute abasirikare bava bajya n'aha byo wabitubwiraho iki kuko ni kenshi bikunda kugaragara mu gihe imirwano iba ikaze muri aka gace ka warikare yego muri aka gace ka warikare magingo ya n'ubundi abasirikare bari kugenda birukanira mu mashyamba berekeza za Kisangani yego
bahunga n'ubundi uno mujyi wa Walikale bigaragara ko isaha ku isaha Walikale yose yahita ibatombe. Bishingiye kuki? Bishingiye yuko izi place strategique zamaze gufatwa kandi kuba izi place strategique ziri mu biganza bya makumyabiri nizo zingiro ry'iyi Walikale yose. Yego Safari, turagenda tugana ku musozo, wenda niba hari andi makuru ufite tutibutse kukubaza wayadusangiza. Ikindi nakubwira ni muri ino misozi ya Minembwe n'ubundi aho ubona ko aba FDNB bamaze gushakisha buryo ki nyuma yaho bavuye kuri purezeho nakubwira ko babanje kusenyera ibirindiro bya Nikarati bigaragara gutsindwa cyane kwa aba FDNB. Nuko basenyera ibirindiro bikomeye bya Nikarati aho bari bubatse indake zidafashije kuri purezeho zamaze kuhava bitewe n'uko babonaga ari bato kandi bitari buborohe bitewe n'imirwano yari basumbirije. Nakubwira yuko magingo yabafashe uduce dutatu ariko Kabijanda na Katongo no mu Ngoma akaba ari bari gushaka kubaka ibirindiro sinzi niba biri bubahire biri guturuka byose biri kuba ariko n'imirwano igenda isa nk'ikomera muri utu duce uretse wenda tudakomeye cyane ariko urusaku rw'imbunda rukomeje kuba muri ibi bice byo mu Minembwe. Nakubwira yuko imirwano ibera muri iri shyamba rya Nikarati aho bashaka kuyigarurira ariko M23 ndetse na twirwaneho bagakomeza kubasubiza inyuma ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, reka dusoreze ngacu gushimire cyane gukomeze dukurikiranira ibisamakuru y'ibiraba bigezweho ugenda duha update akantu ku kandi. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Bonesha kure imwe Rudende bashikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, ubwo murakomeza mukurikira amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.